hang ni mentagas ngi apo mo kruat kadon kajing yalang pajba hakba chief minister jong kajela olawan poi hang ni te kan kajing yalang kan ga meeting ka program kade hang kajing wan hana kajing wan bu mau nongrim kajing wan bu mau nongrim man china no e kan ga surok da ka surok na wei loi sadu rang thong te ka surok ka batang silan siteng te silan la don lupa sa siteng lan kim saat te mensua kala don ka sanction ka skim bal abnateng bahkan sesena no ka surok arlan mereka ta ka klem urlong syu kin sesena no tang silan siteng te ka phase 1 kumbala kular kan salong na weiloi sadu sarang thong ka phase 2 kan salong narang thong sadu khat prarai ni kot te menta kasngi hang ni mo kruat karon kene gajing yalang pajba ka program kabadahu chief minister jong kajela olawan tegipun kisnong hakleng-keleng kila yawan mi kila yawan poi kajing pen bet kali pej mentananya sambam jingbam gibala tengan la saya nomor la naduk meneh te vios ngau menta bang Hakden jong kini kijindon kam kibabur Chief Minister Uomba ni de banang ban prioritize wane ban rai kano ga bakham sang bakan jir ban ya ki bakham sang tegibun magi bro kiblawan namar barok ka tan sa west jungi kala angnut bangin yo no ka surok ka babahan namar ngi klempet don ka surok ka babaha kum ke ki district te kajing du nong kalong hi kendiat kalong ladang ka sa west ka yo da ka arlan te kala kham ahi nomor ka arlan kala khamlong kala jan long kum ki high speed andre kane ka de tang silan siteng te kata ka intermediate te kampat de ka high speed nomor lada de ka tulen te ki jaka ke belong turning paladru kin sa kampen bet no kendiat andre ya kane kin sa chuat tang siteng lain pan penlong silan siteng te kumba pila tip kane ka project surok kan sa labe pisar ka World Bank te ka quality ita inong kren ilong bah kane ka project ka Vietnam ta ka quality nomor ka ban long standard kat kum ka juk menta badai ban pendabyang por te perlok buat laka kamera quality kamlong kababyang renga kermen bakila tangman pentib ya ki yakine ki ya kan ka program ko mentagas ni te ki project ki banwan hapo ka sawes kasi kait ine idang yad pan sambam tabam kadi ka bai kali baro hi kidon ki basko kumen haba ka project Ilong sisa ibu badan ni sering boy ni pun taksi tak dengan yo cucu disuruh hati zakat berangsa dan rei gadai ka pali ke jopi mata dan nomor berani ke sawah boleh sebut as we come towards the conclusion of today's memorable ceremony, it is now time to express our sincere gratitude to all those who have contributed to the success of this important occasion. May I now invite Shri W.R. Lingdor, Chief Engineer, PWD Roads, to deliver the vote of thanks.